nang kepali party office on kepali pot akinang so bangla helo je kidamtang bangali sumas asong to sikulo latu foundation day long haladak aluhi ke cho hang ipok day alangli ban statement kilo je si communal lapen mane bang he phanlang ko aso statement ki pia bang ke lage totally inopik lo chokchepik lo dan condemn alangli Ladakh Karbi Anglong rat aphan isivet Karbi aphan chot kali alangli democratic aphan si alangli ka attack aso athe pipot ma pulote dakili tum vote ki jok pensi maju bang tu ban islamic elected ka kuri lapet isivet akhai le Ladakh vote ki jok kali sa alangli bangke nilitum ninghang de pasunji ninghang de parluji ko bangke lage amo kabe lapen lake aot kelangnu abang kuno lapen komunal inu alderno Karbi Anglong ahin pen Karbi Anglong Ladakh ini tum a party BJP a party pen kelang li condemn launch of kali nilitum ipu bangke je jongsi dak bangali samas organization atu alang litum mikhan kanji ke theglong letin salang litum si aluhi bangai kehan lase aluhi kehan ko responsible alang litum ke lase halang bangali somas atum stame prabjin pen alang litum ke mangateng si ke paningje ma tante alang litum si alang li individual si alang li ningkehan men sila so statement ki pima hala bangke Ladakh kido bangali somas atum stame responsible do kosi alang litum ta clear fight nahi kosi nilitum ahin pen ke man na soka kali pulo tante lason statement of thak pen bangke ate dakke nilitum CM Dr. Tuliram Ronghang nang cari det pen bangke tribal lapen non tribal punot ke do bari matuman ning isipet pen ke do ke claim po na bangsi ini tume ke theklom dambom lapen samjin men si dambom lo sita non lahe statement pen bangke laki isi Ladakh insam jin ke do misen adima phan nange phan nudul lason si theklong lo lase alang li phan jong si laso statement pen Ladakh bangali somas tumtame kaching wa yabe latu statement kachipi abe pulote nilitum ki tinji bangke alang litum si jogorial alang litum si ka provoke lo pusitin ko lasi dak Karbi Anglong bangali somas atum stame prabjin pen laso statement na bangke alang litum mithang stand bangke paklang nai pusin nilitum mahin pen ke demand konno lapen alang li dipok na ka bangke alang li statement chi withdraw nai lapen Karbi Anglong Ladakh kiduan atuma phan laso na kahino dak statement bangke dipok de bangke alang li laso statement nang chi withdraw si laso molon ki kaning je je fansi nili tu alang li statement bangke condemn kon alen ateng tansi itu mabanggal Ladakh ka piloma kirindul lasi 1886 salong alen rules sala soteng tansi itu Karbi Anglong long ta ola soteng si tunggal Ladakh ka miklen lapen along tin dan talason long lip helang aron akaprek do Nagaland along abangke bangen Nagaland land belongs to Naga ilito malong bangke land belongs to autonomous council hola Ladakh Meghalaya bangke land belongs to hola so CM mato bhansal Ladakh kipi lasi Ladakh bangke kopi siklemi ma bangke constitution na tenglo district council kachari arona tenglo hola Ladakh pen kachi pasa teng pacha Ladakh bangke Ladakh kami klempo lasi Karbi Anglong long penangan atum do ang tan dan jiwa ngamune atum si pupu je laso khai phanson pinangi pa ang tan dan jiwa atum si pu lapen Karbi etunge 1975 se jiwa Ladakh pukaniye tum tadu lasi holai kaningje lapen non Ladakh Karbi Anglong a CEM aphan ke alang li pasun taun parlu taun pukaniye bage sodak pen pingrem nai lapen kinang so pata alang phange non mat kaires si paires nai upe pulotan tela bangke me nangi kai ang tandang yawa muni tu sila kel me nangi kai lasi Karbi Anglong kido akai tin la tumta alang li phanke pin mem nangji so dak pen la pen ke mo pen nil tum spokesperson da ni yelo kan la so na tum phanke aluhi ta hang heda nai alang tumta athela da Karbi Anglong a history a temo a district a culture a heritage sini nei pen atum sila dak nakani ye thap pulotan te la bangke chokche Assam along kido puladang te Assam along a history a language alam puta kaso chini nang la chini ne pen si ang tan pen kiwang atum kali ni kalang lang penyok sin nakani ye pulate lage me ki kailo la pen la sona muni la ta pakai laksi so dak pen pin rem lo la pen kiwang dia hota sona make hang hedet nai pesi del tu mahin pakai pachini kon মানে 62 দুর্মতি লংরে আরন দুর্মতি
council ayam pun mandi. Dong si pinang ni polkal pinang ni lo. Pinang ni lo. Pinang ni polkal pinang ni lo. Is up to council. Government. Definitely. Definitely we are. Lalu council dah 60 around time. Long lagi council ayam pun boleh dah. Si council ayam pun kopi macam parai. Lalu. Ini buat ni tu.